aha rero niho yanemeje avuga ko ngo mu biro bye afitemo umukozi we ari we uyu nguyu rero Kongoro wari uri muri za Baraka ndetse na za Bibogobogo, wagaragaye ari kumwe Yakutumba. Uyu Yakutumba niwe wari uyoboye ibitero byinshi bya za mayimayi zanyaze inka z'abaturage ndetse bikanaviramo impfu nyinshi ku baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge mu misozi miremire y'umurenge. Mimi niko nauza madrone tuwapige wajinga, unanisikia? Mie niliita mkubwa Twirwaneho nikamwelezea toka mwile kuya uingie mu wazalendo, siwezi kuwaelezea vita. Nikaenda kwa watu wa politiki yao, vita kama hii vita ilifikia pale ya kusema tu urekipere point zero, peut-être commandant jo akiuliza watamweleza nilikontribue mu strategie ya ile vita pour ça au moins 80%. Hiyo nasema hapa na ninaogopa Mungu. Mimi siko kwa mambo ya community ya Twirwaneho. Mimi niko nauza madrone tuwapige wajinga, unanisikia? Ahangaha rero hajemo ikibazo kivuga ngo kubera iki uyu nguyu wamaze imitungo cyangwa se ubutunzi cyangwa se inka z'abanyamurenge ndetse agateza n'impfu zitabarika, yongeye kandi kugaruka imbere y'ubwoko bw'abanyamurenge ababwira ko agiye kubarindira umutekano. Ibi ngibi rero bikugaragariza umurongo mugari wa politike ndetse kandi n'ikintu gikomeye ikikwemeza ko harimo politike ikomeye kandi iremereye cyane umuntu wese agomba kwitondera, nuko uyu nguyu yaje n'ubundi aherekeje cyangwa se arinze intumwa ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ariwe Kongoro. Ibi se bishatse kuvuga iki? Kugira ngo umuntu wishe ubwoko yongere kandi abuzemo abuhumuriza ko agiye kuburinda, ntabwo n'umugabo yari gupfa kuza gutya wenyine ngaje gutanga ihumure mu baturage kandi bamuzi neza nawe azi ibyo yakoze, ahubwo mu buryo kugira ngo babashe gufata amarangamutima y'abaturage bashizeho umwe muri bwa bwoko mu buryo bwo kugira ngo abashe guturisha cyangwa se abashe kumvisa abaturage igitekerezo leta ya Kongo ifite, cyaba ari ukuri cyangwa se cyaba kitari ukuri, twese tubitegerezanyije amatsiko nk'abanyekongo bashaka amahoro. Ariko kuba Kongoro ubwe yaragiye hari ari kumwe na Yakutumba wari umugambi ukomeye kandi wa politiki ndetse ndende, ariko kandi wari uherekeje ubutumwa bwa Perezida, s'il vous plaît, wari uherekeje ubutumwa bwa Perezida bwo guhuza abaturage no kubunga no kugira ngo bongere kandi bature babane basabane nk'uko byahoze mbere. Ico ntazi nje nawe nuko bino bintu bizashirwa mu bikorwa. Kongera kandi nkabaza ngo ese mwebwe umuntu uvuga ngo ibi bintu hari abantu nagiye numva bavuga ngo njewe nta kindi kintu cambabaje nko kumva Perezida avuga rino jambo. Kandi ese reka mbaze, mwashakaga ko Perezida avuga ko yanga ubwoko bw'abanyamurenge kandi noneho agiye kubumaraho? Kuko igihushane c'ibyo yavuze ni ibi ngibi nari mvuze, nuko yari kuvuga ngo ubwoko bw'abanyamurenge. Ibyo avuga harimo ubutumwa bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi, ariko nje mu byo numvise cyangwa se mu buryo nje nakoresheje ubwenge bwanjye ngerageza kubisobanura cyangwa se wenda kubyanariza, hari ibindi yavugaga atatumwe, kuko sintekereza ko Presidence yamutumye kuja kuvuga ko kugira ngo Pwezero ifatwe hakoreshejwe n'amadrone yabigizemo uruhare, kubera ko Kongoro ntago ari leta, Kongoro ntago ari igisirikare. Uyu Kongoro kandi ntaco arico mu buryo bw'intambara, ahubwo uyu nguyu afite ahubwo ibyo ashinzwe bijanye no guhuza abaturage, nabivuga mu Kirundi kunywanisha abaturage.
kunwanisha amoko, donc bakanwana cyangwa se bagahura bakongera bagasabana bakababarirana bagaturana bagatekana. Ariko mu bintu yavugaga byo kumva ko harimo uruhare yagize ngo rwo kuba yarakontribuye 80 kugira ngo iriya poezero ifatwe hakoreshejwe amadrone, nabaza uyu Kongoro, ese uri leta uriga iki? Hariya harwanaga ingabo zawe, harwanaga leta, harwanaga nde? Kongoro warwanaga ku iyihe sayidi? Kongoro warwaniraga leta weshize ku ruhande n'abarundi bashira ku ruhande, ubwo Kongo FARDC n'igisirikare cy'u Burundi abo ngabo batwaye 10%, wowe Kongoro utwara 80%. Can you imagine? Ibyo bintu ni president wabigutumye. So hari ibintu rero yagiye nawe aravuga hariya, ariko ntekereza ko ashobora kuba nawe yarabivuze bitewe n'ahantu yari. Ntekereza ko bino bintu yabivugiye za Baraka, yabivuze ari Baraka. Ibi bintu yabivuze nawe ubwe ari ukugira ngo wenda ashimishe audience muri mu maso, cyangwa se yabumvise uburyo atandukanye n'imitekerereze y'ubwoko bw'abanyamurenge muri kino gihe, yumve ko we ari ku ruhande, yumvikanishe uburyo ari ku ruhande rwabo bari bari kumwe aho ngaho. Ariko kandi yibagirwa ko yakagombye kuba ari ku ruhande rwa leta kurusha kuba ku ruhande urwo ari rwo rwose mu moko ari gushaka guhuza. Yes, reka rero mbahe ikaze hano muri kino kiganiro cacu, aho tugiye kurebera hamwe ibintu uko byifashe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Ni umutekano ukomeje kugenda uzamba n'ubundi umunsi ku wundi. Mu ngingo z'ingenzi turi burebere hamwe nuko n'ubundi abaturage bari gukomeza kugenda bahunga mu bice bya za Ruvunge bagahungira hafi n'umupaka w'u Rwanda. Ku rundi ruhande ibitero birakomeje n'ubundi mu misozi miremire y'Umurenge, aho bivugwa ko ngo leta ikomeje kohereza za drone mu bice by'umwihariko bituwe n'abaturage, dore ko abaturage n'ubundi batuye mu gace kamwe gusa kandi gatoya ko muri Minembwe centre. Hanga akaba ariho abaturage ubu ngubu batuye, ariko kandi abaturage bo bakavuga ko bakomeje kurindwa na MRDP twirwaneho. Ku rundi ruhande M23 yasubiye inyuma mu bice n'ubundi bya za Ruvunge, aho bategetswe kongera kandi gusubira inyuma nk'uko bivugwa n'ubundi ngo biri mu buryo kugira ngo barushirizeho kubahiriza amategeko cyangwa se ibikubiye mu myanzuro yagiye ifatirwa ahagiye hatandukanye. Ariko kandi muri kino kiganiro turaza n'ubundi kugira bimwe turebera hamwe bigiye cyangwa se byagiye bivugwa muri bino bihe bigiye bitandukanye, by'umwihariko mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Turabagezaho inkuru zigiye zitandukanye ndetse n'ibyo bamwe mu banyapolitike bagiye bagarukaho bavuga mu bijanye n'ubundi n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa, ndetse no kugira ngo turushirizeho kubwira abakunzi bacu cyangwa se kubumvisa uburyo ndetse no kurebera hamwe no guhugurana aho umurongo wa politike uri kwerekeza muri kino gihe, aho kugira ngo abantu barushirizeho kuba n'ubundi bakijandika mu bintu batazi, cyangwa se abantu wenda bakomeza kujanwa n'ibihe cyangwa se guheranwa n'agahinda kibiri kuba ku bwoko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa mu moko agiye atandukanye, by'umwihariko abarwanira uburenganzira bwabo. Abangaba n'ubundi bakaba bakomeza gusaba ubutabera, ndetse na AFC M23 ikaba n'ubundi ikomeje kuba ngo yakora ibishoboka byose kugira ngo ikomeze irinde abaturage. Hanyuma rero mbahaye ikaze twinjiye muri kino kiganiro turebere hamwe ibiri kuba n'ubundi mu misozi miremire y'Umurenge. Reka duhere kuri no nkuru. Iyi nkuru n'ubundi iri kuvuga ku bijanye n'umutekano, aho abaturage bakomeje bakomeza kugenda basaba n'ubundi ko bakomeza kurenganurwa, dore ko bafite ikibazo n'ubundi c'ubuvuzi ndetse n'ibindi by'ibanze kubera ko inzira zafunzwe. Ngira ngo ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane hazamutse abakozi, navuga ko ari abakozi n'ubundi bagizwe n'ishami ry'umuryango n'ubundi usanzwe utabara imbabare Croix Rouge. Abangaba bazamutse mu misozi miremire y'Umurenge, by'umwihariko mu Minembwe. Abangaba ariko kandi bakaba bari bajanye ibikoresho by'ibanze, by'umwihariko harimo n'imiti ndetse n'ubutabazi bw'ibanze. Abangaba rero bakaba barasuye ibice bigiye bitandukanye
birimo n'ubundi za Mikenke ndetse na za Point Zero. Ahangaha abaturage baho bakomeje kugenda berekana neza ko ngo bababaye kandi babajwe n'ibikorwa biri kugenda bibabaho ndetse n'umukino w'ibikorwa by'ibanze kubera ko batabibona ku gihe kubera impamvu z'intambara z'urudaca zikomeza n'ubundi kugenda ziba muri biriya bice, aho inzira zagiye zifungwa n'abari ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa ndetse n'ingabo z'u Burundi. Nyamara ibingibi nubwo bimeze gutya, abaturage kandi bongeye kuja mu mihanda n'ubundi, cyangwa se abaturage bongeye kandi gusaba ndetse banataka bavuga ko n'ubundi bakomeje kubabazwa no kuba badafite kirengera kugeza ubu ngubu, n'ubuvuzi bukaba ari hafi ya ntabwo. Aba bayobozi baje muri bino bice muri kino gihe bagaragaje neza ko ubuvuzi cyangwa se ubutabazi bw'ibanze bazanye ari buke cyane kandi ko buri hasi budahagije ugereranyije n'uburyo abaturage bazahajwe n'intambara, ndetse kandi akaba ari intambara imara hafi imyaka igera muri 10. Ibi ngibi rero bikagaragaza neza uburyo abaturage bazahajwe n'intambara ndetse by'igihe kirekire batakwiye kuba babona ubutabazi rimwe muri iyo myaka 9 gusa, ahubwo bari kuba baratabawe kuva na mbere hose leta ntibakureho amaboko. Gusa ibi ngibi bikagaragara neza ko abaturage bazahajwe n'ibihe bibi by'intambara byababayeho, dore ko n'ubundi n'ubwo intambara zikibari hejuru. Mu bivugwa n'ubundi cyangwa se mu bigaragara ko ngo abantu baturage n'ubundi bari gukomeza kushorwaho intambara, n'ubundi intambara ziri kuba ku mpande zigiye zitandukanye. Hariho uruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa ndetse hakabaho n'uruhande rwa M23 ifatikanyije na MRDP twirwaneho imwe basangiye nkuko n'ubundi basanzwe bakorana, dore ko n'ubundi bose bahuriye mu ihuriro Alliance Fleuve Congo. Ibi ngibi rero bikagaragaza neza uburyo abanyekongo mu misozi miremire y'umurenge ndetse n'ahandi mu bice bya za Ituri ndetse no muri za Masisi za Rucuru, ahangaha abaturage rwose bakomeje kuba bazahazwa n'intambara cyangwa se na politike iri kugenda ikinwa kugeza ubu ngubu, ariko kandi bikaba ari ibintu n'ubundi bikomeje kuba bibabaza abaturage. Indi nkuru dufite nuko abaturage bakomeje guhunga guhera ku munsi w'ejo mu gitondo. Hagaragaye inkuru yagiye hanze ikomeza kugenda ivuga n'ubundi uburyo abaturage bari kugenda bahunga mu bice bya za Ruvunge. Abangaba bakaba bari guhungira ku mupaka w'u Rwanda. Ni mu gihe M23 yari yamaze gusubira inyuma n'ubundi iva mu birindiro byayo. Ibi ngibi ngo bikaba n'ubundi ngo bikubiye mu nyandiko cyangwa se mu masezerano yo gutanga agahenge no kubahiriza ibiri mu mategeko cyangwa se ibyasinyweho haba muri za Doha ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC. Ariko kandi ibi ngibi n'ubundi bikaza gukubitamo na politike, kuba abaturage bakomeza kuba bajuragizwa cyangwa se bahunga. Ikindi kandi kigaragara nuko abaturage ntago bakomeza kwiruka inyuma y'igisirikare runaka, ahubwo abaturage bakagombye kuba batura cyangwa se bakicara gusa hakabaho kumvikana cyangwa se muri ayo masezerano hakagombye kuba n'ubundi hariho irindi tegeko naryo rivuga ko aho abaturage aho ingabo runaka zivuye izihafashe priorite akaba umuturage, kuko umuturage ntekereza ko umuturage ataziruka inyuma y'inyeshamba cyangwa se ngo yirukanke inyuma y'igisirikare icyo ari cyo cyose kugeza ubu ngubu. Umuturage rero yakagombye kuba ari priorite kugeza ubu ngubu, kabone niyo yaba ari mu bice bigenzurwa na leta ya Kongo Kinshasa cyangwa se byaba ari ibice bigenzurwa na AFC M23. Gusa umuturage we yakagombye kuba ari priorite akarindwa, ibindi abandi bapfa byo harimo na politike ndende, kuko biragaragara neza ko aho bigeze ubu ngubu intambara y'isasu itakiremereye cyane nka politike cyangwa se inyandiko zashizweho imikono n'abayobozi n'ubundi babifite mu nshingano nka politike cyangwa se nka diplomasi igezweho ubu ngubu kandi iremereye. Binagaragara neza ko ariyo iri gukora kurusha urugamba kuri tere. Kugeza ubu ngubu rero abaturage bakaba bari guhunga mu bice byagiye bivugwamo cyangwa se byagiye bikurwamo ingabo za M23, ariko muri aya masezerano n'ubundi cyangwa se muri izi nyandiko umuturage ari ku isonga. Umuturage rero ntiyagagombye rero kuba yahunga cyangwa se niba ingabo runaka zivuye mu bice runaka bw'abaturage babe bazikurikira cyangwa se bazikomeza kubaja inyuma, ahubwo umuturage agomba kuba priorite ku mpande izo arizo zose, kabone aho yaba ari ibitekerezo by'umuturage kandi bikagomba kubahirizwa ndetse n'uburenganzira bwe
kabone n'iyo yaba ari mu bice runaka bigenzurwa n'uwo ari we wese. Muri ibi ngibi kandi harimo n'ubundi n'inkuru z'uko abantu benshi bakomeje kugenda bibazaho politiki iri kugenda igana, ariko kandi ni ibintu rwose biri gusa naho harimo n'abantu bari kugenda baba bafite ikintu ca fanatisme kurusha kwitegereza cyangwa se no kumva imiterere y'intambara ndetse n'urugamba bariho muri kino gihe, kubera ko abantu benshi biragaragara neza ko bari kugenda bakoreshwa n'amarangamutima. Muri ibyo ngibyo rero hariho inkuru, reka tuganire ku nkuru ziri kugenda zivugwa hirya no hino. Izi nkuru rero ni inkuru z'abantu kandi rwose ubona ko hari abantu bafite ijambo. Mu minsi ishize mwabonye video aho umuyobozi muri leta ya Kongo Kinshasa yagiye agaruka n'ubundi ku bikorwa cyangwa se mu nshingano afite zo kuba yahuza abaturage cyangwa se no kuidentifia cyangwa se kumenya abenegihugu ndetse no kuba yabahuza muri presidence ya Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Uyu nguyu ni Kongoro. Uyu nguyu rero akaba yarageze n'ubundi mu bice bya za Baraka ndetse na za Bibogobogo, ahangaha aho yagiye ahura n'abaturage ndetse akaba yari kumwe n'umuzalendo cyangwa se umumayimayi ya Kutumba. Abantu benshi bakibona bino bintu bibajije impamvu ya Kutumba yongeye kandi kugaruka muri bino bihe, kandi akaba agaruka ndetse akaza n'ubundi yambaye umwenda cyangwa se impuzankano ya leta ya Kongo Kinshasa cyangwa se igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa, ndetse kandi akaza ari inyuma y'intumwa ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ibi ngibi nuko Perezida ubwe yabivuze neza, asobanura uburyo uyu nguyu ari intumwa ye. Avuga ko ndetse ngo muri presidence ye afitemo umuntu umwe wo mu bwoko bw'abanyamurenge, bigaragara neza ko uyu nguyu ari umufasha kumvikanisha ibibazo cyangwa se gutanga ibibazo bigaragara cyangwa se byumvikana mu bwoko bw'abanyamurenge aturukamo. Kabone n'ibyo yaba avuga wenda bishobora kuba wenda ari ibinezeza wenda ubutegetsi buriho, ico ntago wenda twagitindaho cyane kubera ko ibyo avuga akenshi afite ababibwira, ariko reka twe dufokasinge kuri message yatanze ubwo yari kumwe n'abaturage, ubwo ari mu baturage n'ubundi hariya mu bice za Bibogobogo ndetse na za Baraka. Uyu mugabo yagaragaje neza ko uyu mugabo Kongoro, ndagerageza gusubira mu magambo ye kugira ngo wenda tugerageze kumva ibintu neza, ndetse no kugira ngo habeho kuba twasobanukirwa ibintu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi hatabayeho gutwagwa n'amarangamutima. Ndetse turaza no kugaruka ku ijambo Perezida Tshisekedi yavuze, nabyo biraza kugaruka muri kino kiganiro, aho yavugaga ko n'ubundi aho yagarukaga ku bwoko bw'abanyamurenge. Uyu mugabo ibyo yavugaga kwari kugira ngo abaturage ngo yongere kandi ahuza abaturage. Yavugaga ko nta bwoko butapfuye, nta bwoko butagizweho ingaruka n'intambara, reka mbivuga gutyo mu mvugo yoroheje. Yagarukaga cyane cyane ku buryo bw'abaturage bagomba kandi kongera guhura ndetse bakanasabana ndetse bakabaho nk'uko bari babanye na mbere hose. Mu by'ukuri ibi bintu byo kugira ngo amoko yongere kandi ahuzwe asabane ni ikintu cy'ingenzi kandi cy'inyamibwa mu gihe cyaba kiri gukorwa kandi kigakorwa mu buryo bwo kugira ngo hafatweho n'imyanzuro ndetse n'ingamba zituma kino kintu kije mu bikorwa. Reka twumvikane kino kintu neza, tureke kugira uruhande na rumwe duhengamiramo cyangwa se uruhande na rumwe dushaka kuvugira, kubera ko mu ntambara nta ntambara ibura kajorite kandi nta ruhande na rumwe rudapfa, kubera ko ibyo bakoresha ni ibiturika kandi ni amasasu, birumvikana ni mu ntambara. Ariko muri bino bintu abantu bari guhita basimbira cyane ku kintu kivuga ngo ibi ngibi nubwo ariko bimeze, nubwo biri kuvugwa gutya, ntago ibi ngibi bizashirwa mu bikorwa, cyangwa se bafite n'izindi fact n'ubundi zigaragaza ko bino bintu bitazaja mu bikorwa bashingiye ku byabaye. Iki kintu ni ukuri, ariko kandi tureke kwirirwa duhita tuvuga ko kino kintu kitazashoboka, ahubwo kino kintu twagakwiye kugishiramo imbaraga, tukumva ko abanyekongo bose bagomba kuba bahura, tukumva ko abanyekongo bose bagomba kuba bahura kandi bose bagashira hamwe. Bamara gushira hamwe nk'uko n'ubundi n'umugabo Kongora bivuga, ahubwo hagasigaraho umukoro wa leta no gushinja leta ndetse no gukomeza kandi kuyisaba ndetse no kwigaragambya.
dusaba leta tuyibwira ngo ibyo wavuze mu kanwa kawe ndetse n'ibyo watumye abakozi bawe mukorana muri biro nk'uko wabyivugiye kubera ko utabishyira mu bikorwa. Ariko mu by'ukuri kino kintu ni ikintu kizima cyo kugira ngo abanyekongo bongere kandi nico dusaba abanyekongo bose babane mu mahoro no mu mutekano ndetse no mu bwisanzure, nta muntu unegura undi ashingiye ku buryo ateye, ku buryo areba, ku buryo asa, ku buryo ku misaya n'ibiki cyangwa se ururimi. Ibi ngibi ntago byakagombye kuba ari ngombwa kubera ko nta n'umwe isura ye ihesha kuba yavuka mu gihugu runaka cyangwa se ihesha uburenganzira bwo kubaho yashaka hose. Uko byagenda kose, uko wasa kose n'uko waba uteye kose, ntago bikuraho origine yawe cyangwa se ntago bikuraho kuba waba uwico gihugu cawe uvukamo. Ntago kuba waba umututsi byaguha cyane kuba byaguha kutaba umukongomani cyangwa se byaguha kumva ko uri ubwoko budasanzwe muri Kongo. No, ahubwo byagakwiye kuguha imbaraga zo kumva ko kubaka igihugu twese tugomba kubikorera hamwe kandi tukabishiramo imbaraga twese nk'abanyekongo. Icakora ibi ngibi nubwo bimeze gutya, hari ibintu bimwe bigenda biba ukumva rwose ntago ari ibikongomani, ahubwo ukumva ni ibintu by'amahanga by'ibihahano. Ahubwo hari akantu nza nibaza, ko mu bindi bihugu bagira amoko, I think bagira amoko atatu. Reka tuvuge mu bihugu bituranye, wenda mu Rwanda no mu Burundi. Mu Rwanda no mu Burundi. Mu Burundi habayo ubwoko, donc nationalité yabo ni Abarundi. Donc iyo ni ni nayo origine yabo nyine y'Abarundi n'Abarundi. Bakagira amoko, ubwoko bw'Abatutsi n'ubwoko bw'Abahutu ndetse n'ubwoko bw'Abatwa. Icyo kintu cyumvikane neza. No mu Rwanda ni the same. Ariko muri Kongo ni abakongomani, bamara kuba abakongomani, donc iyo niyo nationalité, ni nayo origine yabo. Nationalité yo uretse ko Kongo yemera ubwene gihugu bumwe, hakongera kandi hakazamo ijambo rivuga ngo uyu nguyu ni umukongomani w'umubembe cyangwa se w'umupfurero cyangwa se w'umunyamurenge cyangwa se wenda w'umunyamasisi cyangwa se wenda w'umushi cyangwa se uko wabyita kose. None izina ry'umututsi cyangwa se ry'umuhutu rikaza nyuma. Iry'umuhutu cyangwa se ry'umututsi ryo rikaza nyuma. Urumva ko deja rigiye kuba irya gatatu. Ariko mu yandi moko yo mu bindi bihugu byo, donc iyo uvuye kuri origine uhita uja ku bwoko bw'umuhutu cyangwa se bw'umututsi. Sinza ko kantu wenda tuze gufashanya wenda tukumvikaneho. Mu bindi bihugu hariya handiho ni umurundi wo mu bwoko bw'Abatutsi, ariko muri Kongo ho ni umukongomani wo mu bwoko bw'Abanyamurenge cyangwa se wenda bw'Abashi. None iyo bakubwiye ngo ni umushi, donc uhita wumva deje nyine kubera ino ideology yamaze kubaho yo kumva ko hariho umuhutu n'umututsi, uhita ko kantu nako nyine bakubwiye ngo umuhutu nyine nk'umuntu ukuze nk'uko kwanje bavuze ngo umubembe, mpita numva ahango nyine rimwe, mpita numva nyine kategori arimo. Ariko nk'umwana muto wenda utaramenya ngo umuhutu niki umututsi niki, iyo umubwiye ngo ni umukongomani ashobora kubaza ngo ese ni umukongomani wo mu buhe bwoko, ukamubwira ngo ni umushi. C'est fini, ibyo birahagije. Ibyo ngibyo birahagije. Banza unyumvire kano kantu gato n'ubundi tuze kongera kandi tugaruke twumve neza bino bintu ico bishoboye kuba byavuga. Goma et Bukavu seront libérés quand? Je m'adresse au président de la République. Vous nous faites ce reproche d'avoir été trop diplomate. Je peux vous le comprendre. Mais vous devez savoir que un civil comme moi qui n'a, mais vraiment alors là, aucune notion militaire et qui n'en a jamais d'ailleurs eu de sa vie, le premier réflexe lorsque une telle situation arrive, c'est bien sûr celui de la diplomatie. Mais je dois vous avouer aussi que c'est après avoir fait une analyse sincère. Vous vous rappelez qu'en 2023, c'était au moment de la campagne électorale, je crois que c'était le dernier jour de la campagne électorale, j'avais parlé
d'escarmouches. Yes, ngira ngo mwabyumvise namwe. Ati njyewe nk'umusivile udafite icazi na gito ku byerekeranye n'igisirikare, yewe utarigeze abaho n'umusirikare na busa. Ati nta yindi mpamvu n'imwe cyangwa se nta yindi nzira n'imwe nari mfite uretse yo gukoresha diplomasi. Aha umunyamakuru yarabajije Perezida Antoine Felix Tshisekedi impamvu yakoresheje diplomasi cyane kurusha gukoresha igisirikare cyangwa se izindi nzira zishoboka z'imbaraga za gisirikare mu buryo bwo kurebera umujyi wa Bukavu ndetse n'uwa Goma. Umunyamakuru yaramubajije ngo nyakubahwa Perezida, Bukavu na Goma bizacungurwa ryari cyangwa se bizaba libere ryari? Perezida rero yashatse kubaho umunyakuri cyane, ashaka kumvikanisha ukuntu we nta nosyo afite cyangwa se uburyo nawe afite ibintu byinshi yagiye yisangamo atarazi. Nibyo rero yasobanuriraga abaturage, ndetse agera naho avuga ku bwoko bw'abanyamurenge. Avuga ko ubu bwoko bw'abanyamurenge atari abakongomani gusa, ahubwo avuga ko abangaba ni intwari z'igihugu, ce sont des patriotes, ni intwari z'igihugu. Ndetse anavuga ko agiye kuzabarinda cyo kimwe n'uko arinda abandi banyekongo bose muri rusange. Mu by'ukuri gukotinga perezida cyangwa se ntabwo ari ibintu wenda biba biri aho ngaho gusa, ariko mu by'ukuri ibi bintu byonyine perezida aba yavuze ni ingenzi kandi ni byiza ndetse ni n'iby'agaciro ku bwoko buba bwavuzwe. Ahubwo ikibazo kikagaruka kivuga ngo ko yabivuze bigiye kuja mu bikorwa. Aha rero niho yanemeje avuga ko ngo mu biro bye afitemo umukozi we ari we uyu nguyu rero Kongoro wari uri muri za Baraka ndetse na za Bibogobogo, wagaragaye ari kumwe Yakutumba. Uyu Yakutumba niwe wari uyoboye ibitero byinshi bya za mayimayi zanyaze inka z'abaturage, ndetse bikanaviramo impfu nyinshi ku baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge mu misozi miremire y'umurenge. Mimi niko nauza madrone tuwapige wajinga, unanisikia? Mie niliita mkubwa atwirwaneho, nikamwelezea toka mwile kuya uingie mu wazalendo. Siwezi kuwaelezea vita. Nikaenda kwa watu wa politiki yao, vita. Kama hii vita ilifikia pale ya kusema tu urekipere point zero, peut-être commandant jo akiuliza watamweleza nilikontribue mu strategie ya ile vita pour ça au moins 80%. Hiyo nasema hapa na ninaogopa Mungu. Mimi siko kwa mambo ya communauté ya Twirwaneho. Mimi niko nauza madrone tuwapige wajinga, unanisikia? Ahangaha rero hajemo ikibazo kivuga ngo kubera iki uyu nguyu wamaze imitungo cyangwa se ubutunzi cyangwa se inka z'abanyamurenge ndetse agateza n'impfu zitabarika, yongeye kandi kugaruka imbere y'ubwoko bw'abanyamurenge ababwira ko agiye kubarindira umutekano. Ibi ngibi rero bikugaragariza umurongo mugari wa politike, ndetse kandi n'ikintu gikomeye ikikwemeza ko harimo politike ikomeye kandi iremereye cyane umuntu wese agomba kwitondera, nuko uyu nguyu yaje n'ubundi aherekeje cyangwa se arinze intumwa ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ariwe Kongoro. Ibi se bishatse kuvuga iki? Kugira ngo umuntu wishe ubwoko yongere kandi abuzemo abuhumuriza ko agiye kuburinda, ntabwo n'umugabo
yari gupfa kuza gutya wenyine ngaje gutanga ihumure mu baturage kandi bamuzi neza nawe azi ibyo yakoze, ahubwo mu buryo kugira ngo babashe gufata amarangamutima y'abaturage bashizeho umwe muri bwa bwoko mu buryo bwo kugira ngo abashe guturisha cyangwa se abashe kumvisa abaturage igitekerezo leta ya Kongo ifite, caba ari ukuri cyangwa se caba kitari ukuri, twese tubitegerezanyije amatsiko nk'abanyekongo bashaka amahoro. Ariko kuba Kongoro ubwe yaragiye hari ari kumwe na Yakutumba wari umugambi ukomeye kandi wa politiki ndetse ndende, ariko kandi wari uherekeje ubutumwa bwa perezida, s'il vous plaît, wari uherekeje ubutumwa bwa perezida bwo guhuza abaturage no kubunga no kugira ngo bongere kandi bature babane basabane nk'uko byahoze mbere. Ico ntazi nje nawe nuko bino bintu bizashirwa mu bikorwa. Kongera kandi nkabaza ngo ese mwebwe umuntu uvuga ngo ibi bintu hari abantu nagiye numva bavuga ngo njewe nta kindi kintu cambabaje nko kumva perezida avuga rino jambo kandi. Ese reka mbaze, mwashakaga ko perezida avuga ko yanga ubwoko bw'abanyamurenge kandi noneho agiye kubumaraho? Kuko igihushane c'ibyo yavuze ni ibi ngibi nari mvuze, nuko yari kuvuga ngo ubwoko bw'abanyamurenge ngiye kubumaraho kandi sinzanaburinda kandi ndetse si n'intwari z'igihugu cyangwa se saba patriote b'igihugu. Twumvikane neza, ico ngico nico gihushane c'ibyo yavuze. Ese mwashakaga abantu bose numvise actually hari abantu njewe ubwanje twaganiriye bavuga ngo njewe nyine ikintu candakaje ngo nuko perezida yavuze rino jambo. Ese mwari kunezezwa nuko avuga igihushane c'ibyo yavuze? Aha hantu rero abantu tureke gutwarwa n'amarangamutima, ahubwo dutega amaso ibyavuzwe nibitaja mu bikorwa, nibidakorwa ico gihe tuzakomplaininge tuvuge ngo perezida warabeshe, nk'uko n'ubundi yongeye kandi kwexikiza aravuga ngo umunsi wa nyuma wo kwiyamamaza muri manda ye, aho yavuze ririya jambo avuga ko nihageragezwa kubaho igitero icyo ari cyo cyose kiba cagabwa ku butaka bwa Kongo, avuga ko ngo azatera Kigali kandi akayitera n'ubundi ari iwe, ariko akavuga ko n'ubundi nk'umusivire utarigeze igisirikare udafite n'amakuru na make ku bijanye n'igisirikare, avuga ko hari byinshi atarazi ariko kandi yaje kumenya. Avuga ko igisirikare kitari gukora ibyo byose, ahubwo ko yari yarabeshwe kuko igisirikare kitari gifite minisio cyangwa se ibikoresho bihagije. Yego, ariko si iki ngiki sico cari ikibazo. Ubu ngubu yari kuba ari kutubwira ngo ntago igisirikare canje cari kibuze ibikoresho, ico akora ntago byari bihagije. Ariko kandi hari akandi kantu kaburaga n'ubu ngubu ntekereza ko kataragaruka, nubwo ari inzira ndende yo kugira ngo ako kantu gahinduke: ideoloji y'urwango ndetse na discipline nkeya mu gisirikare ca FARDC. Ideoloji itangwa n'abayobozi bamwe muri politike cyangwa se mu nzego za leta bakorera leta barimo nka babitakwira. Izi ideoloji ziva mu bayobozi zikagera mu baturage zikagera no mu gisirikare. Ico kintu camaze igisirikare, ni nayo mpamvu wasanze nta gisirikare gihari kugeza n'uyu munsi. FARDC ikaba irimo bamwe mu basirikare, ariko abandi n'ingwiza murongo nta basirikare barimo. Ica kabiri, nta discipline y'igisirikare, nta discipline y'igisirikare bafite, nta myitozo ihagije bafite. Can you imagine muri FARDC ni ushobora gusanga umusirikare w'imyaka 70 hafi 80, wawe utakibasha no kunama ngo afungure ukweto, ugasanga yambara nyine nkuko yiyambariye nk'umuntu uri mu rugo, juste
kwambara gusa umwambaro. Muri Kongo niho ushobora gusanga umusirikare imbaraga z'umubiri zaramushizemo kubera gusaza, akagenda akicara mu rugo just kubera ko yananiwe. ntahabwa retirement, ntago retiringa, ntago agira gute. Wenda niba umuyobozi we akamuga ati imbaraga ni nkeya, ariko kandi uwo nguwo ntatangirwa raporo aritiringa, asezererwe mu mahoro, bamuhenda gashimwe niba banamushimira nk'umuntu wakoreye igihugu, ariko retiringe, atanga imyanya mu basirikare bato, atange niba ari uburenganzira, niba ariko nabyita, ave mu nzira, abashoboye gukora bakore. Ikindi kandi abayobozi babifitemo uburambe bagire ibyo bigisha abandi. Habeho recruitment mu gisirikare yo kwinjiza abana bato, cyangwa se nivuga ngo abana bato abagejeje igihe cyo kuja mu gisirikare, abagifite amaraso masha bagishaka gukorera igihugu, baje mu gisirikare bakorera igihugu, abafite ishaka ryo gukorera igihugu. Ibi ngibi nta byigeze bibaho. Igisirikare kigizwe n'ibisaza, ibisaza bitakibasha kumenya kwambara na uniform. Ureba umusirikare wo muri FARDC ntumutandukanye n'umuzamu ucunga iduka runaka. Bose bambara kimwe, bose basangira ibiyoga bimwe, bose mentalite nimwe. Perezida muzo wasanze bitari biri, muzo wabeshwe ko n'ubundi ufite n'igisirikare kiri discipline. Si ibikoresho gusa nk'uko wabivuze, ahubwo harimo na discipline nkeya mu gisirikare. Ariko kandi iki ngiki nubwo wabitahuye gutyo, wabivuze gutyo, iki ngiki nubwo wakivuze gutya, ahangaha waruse uwo wasimbuye, kuko uwo wasimbuye we kino gisirikare yagisize kimeze gutya, kandi yanakiyoboye imyaka 18 kimeze gutya, exactly gutya, kandi cyari igisirikare ce. Uyu nguyu ni Joseph Kabila, ubu ngubu uri gukorana na AFC M23. Ibi rero bivuze iki? Ibyo ngibyo birabaye, bivuyeho. Reka tugaruke rero ku butumwa bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo mu ntumwa ye Kongoro. Uyu nguyu rero Kongoro we ibyo avuga harimo ubutumwa bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi, ariko nje mu byo numvise, cyangwa se mu buryo nje nakoresheje ubwenge bwanjye ngerageza kubisobanura, cyangwa se wenda kubyanaliza, hari ibindi yavugaga atatumwe, kuko sintekereza ko Presidence yamutumye kuja kuvuga ko kugira ngo Pwezero ifatwe hakoreshejwe n'amadrone yabigizemo uruhare, kubera ko Kongoro ntago ari leta, Kongoro ntago ari igisirikare. Uyu Kongoro kandi ntaco arico mu buryo bw'intambara, ahubwo uyu nguyu afite ahubwo ibyo ashinzwe bijanye no guhuza abaturage, nabivuga mu Kirundi kunywanisha abaturage, kunywanisha amoko. Donc bakanwana, cyangwa se bagahura, bakongera bagasabana, bakababarirana, bagaturana, bagatekana. Ariko mu bintu yavugaga byo kumva ko harimo uruhare yagize ngo rwo kuba yarakontribuye 80 kugira ngo iriya Pwezero ifatwe hakoreshejwe amadrone. Nabaza uyu Kongoro, ese uri leta, uri igiki? Hariya harwanaga ingabo zawe, harwanaga leta, harwanaga nde? Kongoro warwanaga ku Yesaidi? Kongoro warwaniraga leta weshize ku ruhande, n'abarundi bashaka ku ruhande. Ubwo Kongo FARDC n'igisirikare cy'u Burundi abo ngabo batwaye 10%, wowe Kongoro utwara 80%. Can you imagine? Ibyo bintu ni perezida wabigutumye. So hari ibintu rero yagiye nawe aravuga hariya, ariko ntekereza ko ashobora kuba nawe yarabivuze bitewe n'ahantu yarari. Ntekereza ko bino bintu yabivugiye za Baraka, yabivuze ari Baraka. Ibi bintu yabivuze nawe ubwe ari ukugira ngo wenda ashimishe audience muri mu maso, cyangwa se yabumvise uburyo atandukanye n'imitekerereze y'ubwoko
bw'abanyamurenge muri kino gihe yumve ko we ari ku ruhande, yumvikanishe uburyo ari ku ruhande rw'abo bari bari kumwe aho ngaho, ariko kandi yibagirwa ko yakagombye kuba ari ku ruhande rwa leta kurusha kuba ku ruhande urwo ari rwo rwose mu moko ari gushaka guhuza. Iki kintu ahangaha nibashaka bazanabikubaze usobanura impamvu cyangwa se uburyo wowe ushobora kuba warwana intambara mu gihugu, wowe uri umuntu umwe, wowe nka Kongo ukaba wayirwana cyangwa se ukaba wayifinansa 80%. Muri ico gihe wari ufite iyihe role? Wari ufite iyihe role muri biriya bice? Ibi ngibi rero nabyo reka tubireke. Ntekereza ko nugira uhura n'iyi challenge, nawe ubwawe uzabona ko hari aho wabashije kuba watubiya cyangwa se wenda wahubuka, ukaba waravuze ibyo utatumwe, kandi ukibagirwa ko ibi ngibi wavuze nabyo n'ubundi ahubwo byakontredije ico perezida yagutumye, nk'uko yabivuze mu kiganiro n'abanyamakuru. Perezida yavuze ko yagutumye kuja gukora inshingano zawe zo guhuza abaturage, ariko wowe uvuga ko wowe ubwawe wakontribuwe mu ntambara, kandi waragiye kubwira abaturage ngo nibareke intambara. So ngaho rero uyu rero yari Kongoro rero wavugaga ibi ngibi, ariko ntekereza ko ibi ngibi nawe kugeza ubu ngubu nubwo yabikoze gutya, ntekereza ko yabikoze ari kugira ngo ashimishe abari bamuri mu maso, no kugira ngo yumvikanishe ko yumvaga ko wenda kuba yaba yakwisanga muri iyo community arimo cyangwa se muri iyo area arimo wenda yisanzure, ari uko yitandukanye n'ubwoko bumwe, ariko kandi yibagiwe ko atagiye hari yari ubwoko, ahubwo yagiye ari leta. Ngaho rero ngayo nguko rero. Ikindi kandi turaza kurebera hamwe mu kindi kiganiro gikurikiraho, turaza kurebera hamwe n'ubundi kubiri kuvugwa kugeza ubu ngubu n'ubundi, cyangwa se ku nkuru yo kuba uyu Kongoro ngo ari umunyarwanda afitemo n'ibyangombwa, hariho n'ibyangombwa by'u Rwanda. Ni inkuru yaciye n'ubundi ku binyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda, ariko kandi ntekereza ko iki ngiki atari ikibazo mu Rwanda cyangwa se mu bindi binyamakuru gusa, nuko nabonye n'ubundi byavuzwe cyane, bisa naho ari ibintu bitangaje, kubera ko ntekereza ko u Rwanda rwemera double nationalité. U Rwanda rwemera double nationalité, I think. Let me see. U Rwanda rwemera double nationalité. Umuntu yaba umunyamerika akaba n'umunyarwanda, umuntu yaba umurundi akaba n'umunyarwanda, ariko muri Congo ho ntago bemera double nationalité, je pense. Muri Congo bemera nationalité imwe. Ibyo ngibyo rero birabaye rero. Mu zindi nkuru rero tuzagarukaho ni ibyo ngibyo rero, nuko ntekereza ko nuko Kongoro bivugwa ko gafite ubwenegihugu bw'u Rwanda, ariko ntekereza ko u Rwanda rwemera double nationalité, Congo niyo itemera double nationalité, ahubwo u Rwanda kandi rufite uburenganzira bwo kuba bwamwambura iyo nationalité, nabyo barabishoboye kubera ko nibo bayimuhaye, ariko Congo nta burenganzira ifite bwo kumwambura origine ye, kubera ko origine nta muntu wamburwa origine, umuntu yakwamburwa nationalité, kubera ko nationalité urayisaba ukayihabwa, ariko kavukireyo uyisangamo, nta muntu uyiguha, nta n'umuntu uyikugenera, ahubwo nyine uyisangamo. So kubera iyo mpamvu numvise nabyo nyine ari ibintu byagize impagarara cyane, biravugwa cyane, birasakuza cyane mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ariko ntekereza ko iki ngiki atari ikibazo kuba Kongoro yagira ubwenegihugu bwo mu Rwanda. Ntekereza ko kuba afite ubwenegihugu atari origine. Iyo wenda byavugwaga ko wenda origine ye ari umunyarwanda, niho byakagombye kuba ari ibibazo kuba yaba ari umunyarwanda, biriya byose akaba ari kubikora ari guhuza abanyekongo, niho ntekereza ko byari kuba ari ibibazo. Ariko ubu ngubu kuba ari origine yari umukongomani, Kongoro ni uwo mu bwoko bw'abanyamurenge, so ubwo ngubwo origine ye ni umukongomani,
so Kongo rero niyo yamutegeka no kuba yareka ubwo bwenegihugu yasabye bwo mu Rwanda, yayimutegeka, ariko kandi na Kongo ubwayo ntifite uburenganzira bwo kumwambura origine ye, ntabwo bibaho, kubera ko nta muntu wamburwa origine, ahubwo umuntu yamburwa ubwenegihugu yasabye, cyangwa se we ubwe ntekereza ko binashoboka ko umuntu yaba yabureka, cyangwa se umuntu akavuga ati naruwe uyu nguyu nasabye ubwenegihugu ariko kandi biranze, cyangwa se wenda ndabiretse. So ngayo nguko rero ibi nabyo turaza kubigarukaho mu kiganiro gikurikiraho, tuze kurebera hamwe n'ubundi ku buryo politiki n'ubundi iri gukorwa kugeza ubu ngubu, ku buryo M23 iri kugenda isubira inyuma. Abantu benshi rero bagakomeza kugenda bibaza impamvu iyi politiki iri kugenda cyane igira cyangwa se ifatira cyane cyangwa se ikanda cyane side ya M23 kurusha uruhande rwa leta. Abantu bakibaza rero ko hashobora kuba hari n'ibindi bintu bishobora kuba biri mu nyandiko wenda zitashizwe hanze. Ubu ngubu rero hakaba hari kugenda hasohoka ibintu bisa naho biri kugenda bitungurana, ariko kandi babirebera kure bigasa naho ari ibintu bishobora kuzaza bifite umutwe munini, wenda bisa naho abanyapolitiki bashobora kuba bari gutegura ibindi bintu biremereye, ariko kandi byo kuzumvisa rubanda rugufi ibiri kuba, ariko kandi bishobora kuba ari ibintu n'ubundi byagenwe cyangwa se byasinywe biri mu nyandiko twebwe ubwacu tutigeze tubona izi nyandiko wenda ngo tunazisome cyangwa se wenda zaranahishwe. Ariko kandi n'ibi ngibi ntabwo twari tuzi ko M23 izava muri biriya bice bya za Ruvunge. Kugeza ubu ngubu abaturage bakaba bari guhunga berekeza mu hafi n'u Rwanda ku mupaka. M23 ntaco itari yarakoze kugenda isubira inyuma, yagerageje kubahiriza ibyo isabwa byose uhereye mu mujyi wa Uvira. Ntaho M23 yigeze ifata ubu ngubu itafashe ngire ngo itahari ku nshuro ya kabiri, yagendaga ihafata bagasubira inyuma mu buryo bwo kumvikana, bagashotorwa bakongera bakahafata. So ntawe uzi rero ko n'ubundi byanavugwaga ko ngo M23 ishobora kongera kandi kwisubiza umujyi wa Uvira, ubu ngubu bakaba bakongera kandi bakawufata, ariko uko biri kugaragara bari kugenda noneho basubira inyuma. Bisa naho ari ibintu rwose biri kuba ari ibintu bisa naho biciye intege cyane ku bantu. N'ubundi twari dutegereje ko tuza kuba twasubizwa n'ubundi, cyangwa se wenda haza ibindi bintu bikomeye cyane bidashobora gukomeza kugenda bikanda cyane M23 kurusha kuba byanakanda leta ya Kongo Kinshasa, dore ko nayo ifite ibyo ishinjwa kandi itanubahiriza byinshi, kandi biri no mu masezerano ya Doha muri Qatar ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC. Uretse ko M23 yo itageze i Washington DC, yagarukiye za Doha, ahubwo i Washington DC hagiyeyo leta ya Kongo Kinshasa ndetse na President Antoine Felix Tshisekedi ndetse na leta y'u Rwanda hamwe na nyakubahwa President Paul Kagame. Ngaho rero reka ducumbikire hano, ariko kandi tubararikira ikindi kiganiro gikurikiraho, tuza kurebera hamwe n'ubundi kubiri kuvugwa ndetse no kurebera hamwe ibindi bigiye bitandukanye, ndetse naho intambara iri kuganisha kugeza ubu ngubu. Mwakoze rero, nakagaruka.